Hagaju kapor ka Office of Deputy Commissioner kala Pensyai Ru Olorgi Kubor kabala sapriang hakilat pathai kubor ka bakenno bala pha daw Dr. Murat wan netpej ni ban examen yoba Marshal Biam ubadang sa tengan halat rembai. Kibor punya distrik kila batai bahaka khat artri gudliu araja arpnriu u Dr. F.E. Langstang AH and Veterinary Officer Kriyan ula lecek te jaka om kumu Dr. Murat Henry kumu Executive Magistrate kat kum ko hukum bala penmi daw District Magistrate Shushu District Medical and Health Officer DMNH uru ula penbet dak roster duty jongki Medical but Health Officer ban pet bat khmi yakokot kakya jongba Marshal Biam. Office of Deputy Commissioner karakan taj jika jingkenno bala phadaw Dr. Murat ban examen yoba Marshal Biam dak baong bakate ka kubor dan long ka babakla pat ka bala pen sapriang jingtip lamle. Kekerwa kalapun kot dak baong bau Dr. F.E. Langstang ulan let kubu Executive Magistrate pat udah wei naki officer jonga district kibla yo e ka board Executive Magistrate naka Law Department. Sesuai manhab M itu di Cia atau Emerat ini, mantap yang sewan bisa ini. Kalau ada Emerat di mana kamu lupa itu Dokter Merat sini. Oh, tu ada pisauan tak berkat kami no. Dekat lu pergi bikin report. Kita zaman mayum erosi green tak di doktor rumah doktor mana? Kau nggak report sama lo, ada one duty biasa report. Tidak tegar. Kamu one duty yang pergi satu dan duty dua baru dari saya hab mama. Apakah ada pergi saya? Hah? Awas ni aku tak minta apa mungkin pergi dalam nekam. Kami apa imlang halangan itu. Jadi lek kurang kita kan bi amno dia apa? Kita kan dia problem juga kami di dia berat dia kita perlu no. Tapi dulu itu sistem yang ada pada dekam. Kata ni ada dana aja tu. Kalau menteri Tomarat itu so kenang, saya berharap. Awak sama di wafa di sini di lah senang. Jangan senar report dulu. Lu buru lah senar report. Jangan